Molweni kuzo zonke iy'nkalo la okufinyela khona lo mbukiso. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanyakude TV. Bafowethu, inkulu-ke indaba-ke laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Ihlukane phakathi-ke imibono kubantu laphana wey'ngane zakwethu emva kokusabalala kwevidiyo kaMthandeni-ke laphana nomlandeli okade ekhala-ke laphana bafowethu. Ekhala-ke laphana esho ukuthi uyamthanda-ke laphana wey'ngane zakwethu. Abantu abaningi-ke basola iy'nkambi-ke zikaFaro-ke laphana wey'ngane zakwethu, kodwa abanye bathi bekuyinjabulo-ke laphana wey'ngane zakwethu ngoba naye-ke uMthandeni ugcine-ke laphana naye seyahlengezela iy'nyembezi-ke kuleya video wey'ngane zakwethu. Laphana-ke kubonakala kumlisa-ke laphana bafowethu elokhu ekhala ekhuluma-ke laphana esho ukuthi-ke uyamthanda, ubengazi ukuthi usazoke ephinde ehlangane naye-ke laphana wey'ngane zakwethu. Le nsizwa-ke iyasho ukuthi-ke ithenge nejakhethi-ke laphana lekwakhathi ngoba imthanda-ke laphana wey'ngane zakwethu. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lwakho uma uke wayibona-ke le video. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe uvo lwakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula. Uma umusha ngiyacela wenze okulungile, ucindezele subscribe, ucindezele nebhell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha. Siyitshalela hamba phambili umkhanyakude. Siyacela ukuthi nisubscribe-ke laphana nisilandele konke ama-platform, uTikTok, uWhatsApp kanye noFacebook. Siyabonga.